کرده توسعه رو تطبیق میکنند. تو دوستان گرامی حیاتوی در صحنه رگات در شهر توسعه و نوزوکی دوسته رو با میدان دعوت می‌نماییم. مرحبا در صحنه با میدان. رفتن تو پناه altı درود بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران فوتبال، اونهایی که با رقابت‌های لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان توجه دارند، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه تالکو آرینای تورسونزاده منظور شما می‌گردد و امروز اولین بازی دور 18 چمپیونات مملکت میان دسته‌های رگارد تداز از تورسونزاده و هولبوک از واسه شروع می‌شود. بازی که برای هر دو دسته اهمیت خیلی و خیلی کلان دارد و خواهیم دید که رگارد تداز که هفته آینده بازی‌های خود را در دایره رقابت‌های جام دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا 2025 در قرقیزستان آغاز می‌کند. در کدام حالت است و آیا آماده است که شرف فوتبال تاجیکستان را در این مسابقه سطح سومین درجه آسیا ارزنده معرفی کند؟ امروز طور می‌بینیم علیشیر توختاєв سرمربی دسته رگارد تداز نظر به بازی‌های دیگر اومد هیئت دسته را خیلی و خیلی زیاد تغییر داده است و می‌بینیم که بعضی از فوتبالبازانی که همیشه در کرسی هیئت دسته رگارد تداز قرار می‌گرفتند امروز از دقیقه اول با میدان برآمدند. از جمله ما امروز می‌بینیم که شرف جان صالحov، سعید مختار عظیم و شهرت المرادov و دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده در هیئت اساسی دسته رگارد تداز بازی می‌کنند. دیگر فوتبالبازان البته بازیگران اساسی بودند. ما امروز 5 بازیگر اساسی نوزیم باباجانов، کват و فریمپونگ، دلیر امام نظرов، خوب باز کیهور
дар ҳайати асосӣ намебинем. Хуб, ғайр аз инҳо Шервонӣ ва Бачоев ки дар бозии охири тими миллӣ ба задани ду гол даст ёфт дар курсии эҳтиётии тим қарор доранд. Ҳулбук бо ҳамон ҳайати пурқуввати худ имрӯз дар муқобили тими Регар Тадас бозӣ хоҳад кард. Ҷалолиддин Маҷидов ҳам ният дорад ки даста дар поёни мавсими имсола ба натиҷаҳои хуб ҳам ноил шавад. Хуб, дӯстони азиз, ҳоли ҳозир тавре мебинем дастаи Регар Тадас дар зинаи панҷуми ҷадвали чемпионат аст бо касби 26 имтиёз. тими ҳосилот бошад дар зинаи 11 аст бо касби 11 имтиёз. фарқияти ин дастаҳо, фарқияти мавқеъгирӣ дастаҳои Ҳулбук ва Регар Тадас хеле ва хеле калон аст ва мебинем ки кадом даста имрӯз ба натиҷаи хуб даст мебарад дар рақобати имрӯза. Хуб, Алишер Тухтаев, сармураббии дастаи Регар Тадас дар экранҳои мову шумо аст ва бо роҳбари ӯ дастаи Регар Тадас тавре гуфтем дар муқобили дастаҳои хеле ҳам пурқувват дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё дар мавсими 25-26 бозӣ хоҳад кард ва ин мусобиқа махсусан бозиҳои гурӯҳӣ ки Регар Тадас дар гурӯҳи С қарор дорад шурӯъ мешаванд аз 25 октябр. Аввалин бозиро мас Регар Тадас муқобили тими мизбон Мурас Юнайтед Қирғизистон 25 октябр шурӯъ мекунад ва баъдан дар даври дуввум бо Ал-Араби Кувайт бозӣ мекунад ва дар даври сеюм бо Сафо аз Лубнон ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Барои ҳамин бозии имрӯза то як андоза омодагӣ ва дидани вазъи футболбозони дастаи Регар Тадас аст аз ҷониби сармураббии тим Алишер Тухтаев. албатта имрӯз шояд барои футболбозони Регар Тадас аз ҳама муҳимтараш он аст ки бештар онҳо ҳис кунанд ки дар ҳар ҳолат метавонанд ба даста кӯмак намоянд. Хуб, дӯстони азиз, мо ҳайати дастаҳоро барои шумо нагуфтем. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати асосии дастаҳои Регар Тадас ва Ҳулбук. ҳайати дастаи Регар Тадасро барои шумо гуфта мегузарем. ин ҳам Ҷалолиддин Маҷидов, сармураббии дастаи Ҳулбуки Восӣ аст. Хуб, дарвозабони дастаи Регар Тадас рақами 1 Шаҳобиддин Маҳмудзода аст. дар хати ҳимоя рақами 4 капитани даста Бахтиёр Қаландаров, рақами хуб 66 Асилбек Тимуров, рақами 18 Абдулло Шарипов ва инчунин дар хати муҳофизаи дастаи Регар Тадас ҳунарнамоӣ мекунанд футболбозони дигар. аз ҷумла мо нафари чаҳорумро дар ҳайати дастаи Регар Тадас ҳамчун дифоъгар намебинем, вале ба назарам дар канори чап яке аз бозингарони миёнаи майдон ҳунарнамоӣ мекунад. шояд ин Шарафҷон Солеҳов бошад ки имрӯз аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромадааст. дар маркази майдон ҳунарнамоӣ мекунанд рақами 11 Фаридун Давлатов, рақами 6 Давид Атсам, рақами 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 47 Шерзод Маҳамадиев ва рақами 77 Шӯҳрат Элмуродов. бо 5 нимуҳофизатгар дастаи Регар Тадас имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд муқобили Ҳулбук ва дар хати ҳамла бозингари рақами 22 Самандар Қодиров аст. Алишер Тухтаев сармураббии ин даста мебошад. ҳайати дастаи Ҳулбук дар бозии имрӯза дарвозабон Гбеку Праспер таҳти рақами 1 аст. дар хати муҳофиза рақами 5 Далер Шомуродов, рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 4 Саид Акбарӣ, рақами 18 Алишер Салимов. дар марказ рақами 77 Юнус Исматуллоев, рақами 55 Мухтор Ортиқов, рақами 25 Баҳримон Азимов, рақами 10 Умарҷон Шарифов. дар хати ҳамла бошад рақами 88 Ҳотам Шавкати Ҳотам ва рақами 11 Хайриддин Турахонов. тавре гуфтем Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи Ҳулбуки Восӣ мебошад ва довари бозии имрӯза Рустам Нурмаътов аз шаҳри Душанбе аст. ба ӯ кӯмак мекунад Ҳамза Шоимардонов ва Шарифбек Нуриддинов. дар нақши довари чаҳорум Қурбонмуро Шарифов фаъолият менамояд. ту бозингарони Регар Тадас Фаридун Давлатов буд, паси Қодиров ба канор, Шерзод Маҳамадиев ирсоли туп заминӣ, имконияти бисёр хуб барои Фаридун Давлатов пасро анҷом дод бозингари рақами 11 Регар Тадас, аммо назар ба Шарафҷон Солеҳов пешдастӣ кард.
футболбози дастаи Ҳулбук ва тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард. Беҳтарин фурсат барои бозингарони Регартадаст. бубинед паси анҷомдодаи Шерзод Муҳаммадиев. ӯ бисёр хуб дарк кард ҳамдастаҳои худро ва дар ин вазъият тавре дидем футболбозони дастаи Ҳулбук ин ҳолатро бартараф карданд. хуб зарбаи кунҷи нахустин дар бозии имрӯза дар назди тӯб Шӯҳрат Элмуродов аст ва таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи иҷро кардаи Элмуродов. партоб ба ҷаримагоҳ анҷом шуд ва футболбозони дастаи Ҳулбук ин вазъиятро бартараф карда тавонистанд. ва тавре мо ишора кардем дӯстони азиз, таъхирот дар ратиди дастаи Регартадаст хеле ва хеле зиёд аст дар бозии имрӯза бинобар сабаби шумори зиёди кортҳои зард. бозингари асосии дастаи Регартадаст дар хати муҳофизат қарор надорад. сухан дар мавриди Жозеф Фаумба меравад. ӯ қаблан 4 корти зард гирифта буд, баъдан дар як бозӣ иштирок накард ва баъди он боз 2 корти зарди дигар гирифт. аз ҳамин хотир дар бозии имрӯза иштирок намекунад ин муҳофизатгар. намудани Жозеф Фаумба то кадом андоза таъсиррасон аст вақт нишон медиҳад. вале пеш аз рафтан ба Қирғизистон ин бозии охирини Регартадаст аст. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ҳарифони Регартадаст ҳоло ин бозиро назорат мекунанд ва дастаи Регартадастро ҳама тарафа таҳлилу баррасӣ менамоянд вобаста ба бозии онҳо дар ҳамин рақобат. Абдулло Шарифов, Давид Атсам дар маркази майдон, Босам Шарифов, Саид Мухтор Азимов тавассути дифоъгарон Асилбек Тимуров ва Бахтиёр Қаландаров. ҳоло ҳамла шурӯъ мешавад. на тавассути Босам Саид Мухтор Азимов ин муҳофизатгари ин даста ҳамла шурӯъ мешавад. пас ба марказ имконияти идомадодани ҳамла Самандар Қодиров канори рост озод аст. Фаридун Давлатов ҳоло аз ин мавқеи майдон гузариши бисёр хуби ва зарбаи кунҷи навбати барои дастаи мизбон Далел Шомуродов мубориза буд. идомаи ҳамлаи бозингарони Регартадаст. офсайд. Маҳмадиев дар офсайд. ҳоло лаҳза ба лаҳза сармураббии дастаи Ҳулбук Ҷалолӣ Маҷидов дар марзи майдон ишора мекунад ба шогирдонаш ки бояд чӣ гуна мавқеъҳои холигиро пур кунанд ва имкон надиҳанд. маълум мешавад ки Маҳмадиев дар офсайд будааст. Бахтиёр Қаландаров, Фаридун Давлатов тӯб аз майдон берун карда шуд. акнун Абдулло Шарипов боз ҳам будааст ки тӯбро ба бозӣ даронад. партоби баланд тӯб ба Юнус Исматиллоев мерасад ва аз майдон берун мешавад. барои чанде аз футболбозони дастаи ҳосилот ин бозӣ аҳамияти калон ҳам дорад, зеро онҳо дар ҳайати дастаи Регартадаст қаблан ҳунарнамоӣ мекарданд. собиқ бозингари ин даста ҳам ҳастанд ва фикр мекунам имрӯз як андоза ангеза ҳам доранд ин футболбозон. аз ҷумла солҳои пеш дар ҳайати дастаи Регартадаст ҳунарнамоӣ кардааст. хоб Алишер Холмуродов муҳофизатгари 28 солаи дастаи Ҳулбук соли 24 буд агар хата накунам, бале 24 буд дар ҳайати дастаи Регартадаст ҳунарнамоӣ кард, аммо ним мавсим ба назарам дар ҳайати бозӣ кард ва онҷо рафта буд ба яке аз дастаҳои Ҳиндистон, пас он рафт ба дастаи Мистарафшан. идомаи ҳамлаи Регартадаст ҳоло партоб бисёр хуб анҷом мешавад. Шараф Солиҳов ин дафъа расид. ин Самандар Қодиров буд ки тӯбро хеле олӣ расонид ба Шараф Солиҳов. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Регартадаст. Солиҳов ҳоло имконият намедиҳад ба футболбозони Ҳулбук.
و بازیگران هولبوک هم نگذاشتند که توپ از میدان بیرون شود. مقابل حمله بازیگران ریگارتادا سید مختار عظیمov، دوید اتسام، عبدالله شریفov امکانیت هست. حالا یک پرتاب خوبی و امکانیت ضربه زنی بود، اما در این وضعیت اندکی شاید خوب بازی نکرد فولوبوز تیمی ریگارتادا است. خوب باز قبلا فوتبالبازی 32 ساله دسته هولبوک دلیر شومورودов هم در ریگارتادا در دو دوره بازی کرده است. سال 2014 هم خوب در یاد داریم او در هیئت دسته ریگارتادا بازی میکرد. دلیر شومورودов و این دو نفر خود در هیئت دسته هولبوک در کرسی احتیاطی نیستند، یعنی در هیئت اساسی هستند و مقابل سابق دسته بازی کرده است. و بعدا گفتیم شوکتی هوتام هم قبلا در هیئت دسته ریگارتادا بازی کرده است. سال 2021 دوره‌ای که او در هیئت دسته ریگارتادا بود. گبیکو پراسپر دسته هولبوک برای این دروازه‌بان کشوری گانا در تاجیکستان چهارمین دسته محسوب میشود. پنجمین دسته روشن بود، فایزکند، حاصلات و هولبوک چهارمین دسته بود است. در هیئت همین دسته ها او یک سالی هنرنمایی کرده است. دوید اتسام حالا سرعتی بلند میگیرد. شهرزاد محمدیف با او کمک مینماید. گزارش شهرزاد محمدیف دلیر شومورودов اینجا بود و داور اشاره میکنند که محض محافظتگری دسته هولبوک مقابل شهرزاد محمدیف حالا با قاعده ویرانکنی راه داده است. به توجه میکنیم رسیده است و پای اینجا نبود. به نظرم همین حالت این حالت نه دلیر شومورودов نرسیده است. واقعا هم ببینید حالا تکرار هم نشان میدهد این چیز را. خب وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته ریگارتادا است. به توجه میکنیم دوستان عزیز دقیقه 13 بازی در نزد توپ شرف صالحов قرار دارد. 3-4 بازیگر دسته ریگارتادا در داخل جریمه‌گاه هستند. بازیگذاری کردند و اینجا این بازیگذاری نتیجه هم نداد. ضربه از مسافه دور و گبیکو پراسپر توپ را داشته گرفت. در مرکز میدان رقابت برای به دست آوردن توپ. سید مختار عظیمov امکانیت هست برای ادامه دادن حمله. پس به کناری راست سرعت خیلی بلند میگیرد عبدالله
Шарифов. Ҳоло фурсат барои бозингарони Регата даст. Осам Шарифов. Давид Атсам. Азимов. Тимёров. воқеан ҳам нофаҳмо аст ки дар канори чапи дастаи Регартадаст дар хати дифоъ ки бозӣ мекунад. Дар канори боз маълум аст ки Абдулло Шарифов. Муҳаммадиев. Пас ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҷо имконияти хуб ҳам буд барои бозингарони Регартадаст. хеле фишорҳои зиёд доранд соҳибони майдон. дар майдони худ бозӣ дорад тими Регартадаст. аз ҳамин хотир онҳо мехоҳанд ҳамеша бартарӣ нишон диҳанд. паси хато аз ҷониби Элмуродов. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳулбук, аммо пас дурудароз буд ва аввалин шуда ба тӯб Қаландаров расид. Шоҳибиддин Маҳмудзода. Фаридун Давлатов тӯбро нигоҳ медорад дар майдон. Муҳаммадиев. Давлатов. Муҳаммадиев. партоб ба канори чапи майдон. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои Регартадаст. Шараф Солеҳов. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Регартадаст. бартарии хеле зиёди футболбозони дастаи Регартадаст дар бозии имрӯза. тӯб аз пои бозингари Регартадаст аз майдон берун шудааст. дар ин даври мусобиқа рӯзҳои дигар ҳам бозиҳо баргузор мешавад. имрӯз ҳам соати 18 рақобати дастаҳои Хуҷанд ва ҳосилот дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. тамошобинони азиз, ва ин бозӣ бисёр ҳам муҳим ва ҳассос дар даври 19 аст. дар равни 19 чемпионати мамлакат ва боз пагоҳ 18 октябр дар ин давр Эсхат Абупанҷшер вахш бо Истиқлол рақобат мекунад. аз он 19 октябр рӯзи якшанбе дидори дастаҳои Истаравшан клуби маркази вардиш Артиш ва Равшану Барқчӣ доир хоҳанд шуд. вале бози вахшу Истиқлол аллакай мавқуф гузошта шудааст бинобар сабаби иштироки дастаи Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиён ки рӯзи сешанбе онҳо бозии худро муқобили дастаи Алзавраи Ироқ анҷом медиҳанд. Юнус Исматуллоев пас ба маркази майдон буд. партоби бозингари рақами 4 он қадар хуб ҳам набуд. ҳиматгар Саид Акбарӣ. Саид Мухтор Азимов. Бахтиёр Қаландаров. Шараф Солеҳов. Абдулло Шарифов. Далер Шомуродов. Пас ба марказ. Юнус Исматуллоев. ҳоло то
ҳамин дақиқаҳо футболбозони дастаи Ҳулбук ягон вазъияти хуби голзанӣ пайдо накарданд. умуман онҳо ҳамчун дастаи рақами дуввум бозӣ доранд, бештар дар хати ҳимоя. шерзод муҳаммадиев пас дақиқ набуд аз ҷониби муҳофизатгари тими Регартадаст. ва ҳоло муқобили Шавкати Ҳутам дар маркази майдон хато аз ҷониби Асилбек Тимуров сурат гирифт. Алишер Холмуродов, Далер Шомуродов, Юнус Исматуллоев. Партоби баланди Юнус ба ҷаримагоҳи дастаи Регартадаст ва Хаятин Турахонов, вале дарвозабони тими Регартадаст топро гирифт. Саид Мухтор Азимов. Партоби диагоналиу ба канори майдон, Фаридун Давлатов. Давид Атсам. Саид Мухтор Азимов. ҳоло имконияти домодони ҳамла барои бозингарони Регартадаст аст. пас ба канори рост Фаридун Давлатов. Шурат Элмуродов, Саид Мухтор Азимов, Шараф Солеҳов. Шараф Солеҳов дар муқобили бозингари канори тими Ҳулбук Азимов қарор дошт. ва партоби дурдароз чандон мувофиқ набуд аз ҷониби Саид Акбарӣ. бо ту бола футболбозони дастаи Регартадаст, Самандар Қодиров бисёр албатта футболбози хуб ҳам ҳаст. Биниши майдон аз ҷониби ӯ, пасҳои дақиқ, ҳаракатҳояш хеле фарқкунанда ҳам ҳаст. Шараф Солеҳов, имконият барои идомадони ҳамла, партоби Шараф Солеҳов. аммо тӯбро бозингарони дастаи Ҳулбук аз ҷаримагоҳ берун карданд. вазъияти бисёр хавфнок ва Асилбек Тимуров тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард, аммо довар ишора мекунад ки муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор. партоби Саид Акбарӣ хеле баланд буд ва мувофиқ ҳам буд. бо ду даст тела дод аст Шавкати Ҳутам муҳофизатгари дастаи Регартадаст. Мамадиев, Азимов, Шарифов, Бахтиёр Қаландаров буд. Дубора ҳоло тӯбро мегирад капитани дастаи Регартадаст.
имконият буд барои идома додани ҳамла. имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Регар Татас. Давид Атсам. фурсат барои футболбозони дастаи Регар Татас. Самандар Қодиров мубориза идома дорад ва тӯбро Алишер Холмуродов аз майдон зада берун кард. фишори хеле зиёд меомаданд футболбозони тими Регар Татас. Давид Атсам. Асилбек Тимуров. خب به هر صورت اینک 27 دقیقه بازی سپری می شود. حالا یگان ضربه روز جانبی دروازه ها هم البته یک ضربه بود از جانب بازیکنان Регар Татас دیده نمی شود. ضربه هایی که خطرناک باشند و وضعیت خوبی گلزنی به میان آورد. جو برخورد از جانب فریدون دولتов در مقابل اورتیقов پای بازیکن Регар Татас به دست فوتبالیست تیم هولبورگ رسیده است. بسیار دردناک هم بود برای فوتبالیست هولبورگ که حالا خود را به زمین هوا داده است. در این لحظه استیبازی سرمربی دسته هولبورگ زود با فوتبالبازان الهیده فهمونده شده است که باید چیکار کنند. بیا توجه میکنیم بار دیگر به این حالت.
Асилбек Теймуров хеле оли бозӣ мекунад барои бартараф кардани ҳамлаи дастаи Ҳулбук. ва тавре ишора кардем дастаи Регарта даст дар ҷоми даъвати конференсияи футболи Осиё бозиҳои худро аз 25 октябр шурӯъ мекунад. онҳо аллакай 22 октябр озими шаҳри Бишкеки Қирғизистон мешаванд. 3 рӯз пеш аз оғози бозӣ, 2 рӯз пеш аз оғози бозӣ ба назарам ду тамрин баргузор мекунанд ва баъдан бозиро муқобили дастаи Мурас Юнайтеди Қирғизистон баргузор мекунанд. албатта ин дастаи заиф нест тими Мурас Юнайтеди Қирғизистон, ҳарчанд дастаи навтаъсис аст дар Қирғизистон. 2 сол мешавад агар хато накунам ин даста арзи ҳастӣ мекунад, вале Регарта дастро лозим аст ки дар ҳамин бозӣ имтиёзҳои нахустини худро ба даст оварад. ҳоло имконият барои тими Регарта даст ва ин Бахтиёр Қаламдаров буд. дӯстони азиз, капитани даста ки аз хати ҳимоя бисёр хуб тӯбро гирифт ва то ба хати ҳамла рафт ва вазъияти 100% голзанӣ ба миён овард баъд аз бозигузорӣ бо Самандар Қодиров. воқеан ҳоло бисёре аз мухлисон ва ҳаводорони футбол бар он назар ҳастанд ки чаро Бахтиёр Қаламдаров ба ҳайати тими миллӣ даъват намешавад. бубинед бисёр хуб бозӣ кард. албатта бозиҳои хуби Бахтиёр Қаламдаров дар мавсими имсола хеле ва хеле зиёд буданд. ман фикр мекунам сармураббии нави ё ҷадиди тими миллии кишварамон албатта дар ҳар бозиҳои минбаъда то моҳи ноябр иштирок мекунад ва бозиҳои дастаҳоро назорат мекунад ва боз бозингарони довталабро ба ҳайати тими миллӣ даъват мекунад. чунки аз мураббии нав бисёр чизҳоро интизор ҳастем. 2 бозӣ бо ҷазираи Малдив, ҳарчанд 6 имтиёзи бисёр зарурӣ ба даст омад, аммо аз лиҳози бозӣ чандон қаноаткунанда ҳам нест. ва агар дар мавриди ҳарифони Регарта даст ҳарф бизанем, махсусан худи дастаи Мурас Юнайтед ҳоло садрнишини чемпионати Қирғизистон аст. 2 ё 3 даври дигар боқӣ мондааст то анҷоми мавсими мисолаи чемпионати Қирғизистон. онҳо садрнишин ҳастанд. имтиёзҳои онҳо бо тими Абдишота баробар мебошад ва мебинем ки ба чӣ натиҷа ин даста ноил мешавад. вале тими дар худи Қирғизистон як тими пурқувват оли ҳозир аст. ӯ ҷойгоҳи Дордои Динамо ки чанд сол ҳукмронӣ мекард ва натиҷаҳои хуб мегирифт ишғол кард. баъдан дастаи Алайош буд. вало Мурас Юнайтед ба сатҳи хеле ва хеле нав ҳам баромадааст. мураббии ин даста мураббии хориҷӣ аст Александр Поклонский аз Украина ва дар ҳайати дастаи Мурас Юнайтед ҳам футболбозони хориҷӣ хеле зиёд ҳастанд. аз Украина 7 бозингари дастаи Мурас Юнайтед аз Украина ҳаст. 1 нафари аз Озарбойҷон, Беларус, Ӯзбекистон ва кишвари Бенин ба ҳисоб меравад. яъне маълум мешавад ки ҳайати хеле хуб ҳам ҷамъ кардааст. дар мавриди ҳарифи дуввуми дастаи Регарта даст Ал-Араби ҳам бояд иловатан гуфт. ин даста дар премер лигаи кишвари Кувайт баромад мекунад ва дар мавсими имсола дастаи Ал-Араби дар зинаи сеюм аст. ҳоло мавсим нав шурӯъ шудааст. баъд аз 4 давр онҳо бо 8 имтиёз дар зинаи сеюм ҳастанд. мавсими 24-25 дастаи Ал-Араби дар чемпионати Кувайт зинаи дуввумро ишғол кард ва ба бозиҳои плей-оффи чемпионати кишвар роҳ ёфт ва онҷо зинаи дуввумро ишғол кард. яъне мисли чемпионати мо ки чанд мавсим пеш баъд аз 2 даври бозиҳо дастаҳо ба 2 гурӯҳ тақсим мешуданд, дастаҳои гурӯҳи А ва Б, ҳамин гуна дастаи Ал-Араби баъд аз мавсими гузашта бо 55 имтиёз зинаи дуввумро касб кард ва ба бозиҳои интихобии ҷоми даъвати конференсияи футболи Осиёро хат гирифт. чемпиони Кувайт аслан рост ба марҳилаи гурӯҳӣ меравад. яъне Ал-Араби бисёр тими пурқувват ҳам ҳаст ва ҳарифи сеюми тими Регарта аст. ин бошгоҳи футболи Сафо аз Лубнон аст. солҳои 2013 вақте Регарта дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бозӣ мекард, Сафо Регарта маҳз дар Тоҷикистон мағлуб карда буд. бозиҳо аслан дар Хуҷанд баргузор шуда буданд. чемпиони 15 каратаи кишвари маъзарат чемпиони 3 каратаи кишвари Лубнон аст ва имсол дар чемпионати Лубнон дастаи Сафо
дар зинаи ҳаштум аст. Баъд аз 3 давр онҳо ҳоло ягон ғалаба ба даст наоварданд. Танҳо 2 бозиро бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст карданд ва дар як бозӣ ба шикаст мувоҷеҳ шуданд. мавсими гузашта бошад ин даста натиҷаи хуб гирифта буд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регарта даст. фурсати бисёр хуб, зарба мунтазирин ва зарбаи Шуҳрат Элмуродов болотар аз дарвозаи Ҳулбук аз майдон берун шуд. беҳтарин фурсат барои футболбози рақами 77 Регарта даст Шуҳрат Элмуродов аст. таваҷҷӯҳ кунед ба ин партоби боз ҳам Шерзод Маҳамадиев. инак бори дуввум ӯ чунин партобҳоро анҷом медиҳад ва як вазъияти хуби голзанӣ барои Регарта даст ба миён меояд. агар Элмуродов пасро боз ба Фаридун Давлатов анҷом медод, инҷо ман фикр мекунам боз имконияти хубтари голзанӣ ба миён меомад. вале ин тавр нашуд. мавқеият барои Шуҳрат Элмуродов бисёр хуб ҳам буд, вале зарбааш баландтар рафт. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳулбук аз маркази майдон Хайрдин Турахонов, пас ба канори чап Далер Шомуродов. Умарҷон Шарифов тӯбро аз ӯ мегиранд футболбозини тими Регарта даст. бетаваҷҷӯҳ мекунем ва инҷо довар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамла. Шуҳрат Элмуродов пас ба канори майдон. Шерзод Маҳамадиев, имконият ҳаст, вале зарбаи Маҳамадиев дар ин вазъият хато меравад. бозингарони Ҳулбук эътироз мекунанд ки дар маркази майдон Элмуродов муқобили футболбози онҳо хато карда буд. ҳоло инҷо ишора мешавад ки Саид Мухтор Азимов осеби ҷиддӣ гирифтааст ва бозиро идома дода наметавонад. дар кадом ҳолат Саид Мухтор Азимов осеб гирифт ҳоло номаълум аст. биёед мебинем. ҳоло довар Мухтор Ортиховро ба назди худ даъват кардааст. хуб, лаҳзаи чӣ гуна осеб гирифтани Саид Мухтор Азимов барои мо маълум нест ва инҷо маҳз ҳамон бархурди Шуҳрат Элмуродов ва Ортиқов барои мо шумо пешкаш шуд. агар Саид Мухтор Азимов ҳоло осебаш ҷиддӣ бошад, ин бисёр як зарбаи сахт барои тими Регарта даст хоҳад буд дар пешурӯи бозиҳои ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё. خب اینجا سید مختار عظیموف را از میدان بیرون میکنند و اشک میریزد. عظیموف بسیار ضربه سخت هم هست. در کدام حالت او آسیب گرفت حالا برای ما معلوم نیست. فکر میکنم از رونی پایش آسیب گرفت و حالا او را ایواز میکنند به نظرم، ولی این بسیار ضربه سخت است برای سید مختار عظیموف و برای مربیانی دسته که در مرکز میدان هستند برآمد بکرد. حالا ناظم بابوجانوف آماده است که جای سید مختار عظیموف را اشغال کند. یونس اسمت‌الله‌ف از پای میافتد. اشاره میشود که عبدالله شریفوف در مقابل خویده بازی را ویران کرده است.
ادامه حمله بازیگران دسته هولبوک. دقیقه 40 بازی هم نزدیک شده ایستاده است. تو فرجام نیمه اولی بازی ایستاده است. 5 دقیقه باقی میماند. حساب 0-0 کشاده نشده است. اگر ریگارتاداس در بازی امروز با پیروزی رسد، اونگاه دسته میتواند نزدیک شود به تیم روشن. ولی اگر با باخت روبرو شود، تیم هولبوک میتواند نزدیک شود به ایست روشن. اگر نتیجه مساوی جمع بست شود برای اسخط، برای تیم ریگارتاداس اندکی دشوار، چون که اسخط از آنها با فرقیت 1 امتیاز کمتر در زمینه ششم است و برچی با 2 امتیاز کمتر در زمینه هفتم ایستد. давид атсам, нозим бобоҷонов, асилбек тимуров, абдулло шарифов, асилбек тимуров, шурат илмуродов, давид атсам, партоби диагоналиу ба канори чап, онҷо шараф солеҳов аст. имконияти идома додани ҳамла برای فوتبالبازان ریگارتاداس و زود محافظتگری تیم هولبوک توپ رو باز هم از میدان زده بیرون میکند. تستر عمر تستر ادامه حمله تیم ریگارتاداس محمدیف، ولی فرصتی پیشینش خوبتر بود. نظر به این حالت باید ضربه میزد. باز هم حمله نوبتی فوتبالبازان ریگارتاداس، پرتابی نازیم باباجانов و ضربه کنجی. شوکتی آتام پس با مرجان شریفوف، ولی اندکی توپ رو از خود دورتر سر داد بازیگری دسته هولبوک. خیردین تورخونوف، ارتیقوف، خولمورودوف، و ضربه بسیار خوب است مسافه دورتر جانبی دروازه ریگارتاداس و ضربه هم بسیار خوب اجرا شد از جانب بهرمان عظیموف. نه، از جانب شوکتی هوتان بود است. معذرت میپرسیم. давлатов، давид атсам، нозим бобоҷонов. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони ригартадас ҳаст. шеҳзод маҳмадиев, фаридун давлатов, ва довар ишора мекунад ки бозингери рақами 11 ригартадас ба хато роҳ дод дар ҳамин ҳолат. давид атсам кӯтоҳ бозӣ мекунанд футболбозони ригартадас ва ҳамла ҳам то анҷом идома накард. бубеку праспер, зарбаи ӯ аз майдон берун шуд. дақиқаи охирин дар поёни нимаи аввали бозӣ аст. илмуродов, абдулло шарифов, мухтор ортиқов мубориза бурд, вале баъдан муваффақ шуда натавонист.
Nozim Bobojonov, Shurad Elmurodov, Sharaf Solehov. پس دوباره با شرف صالح انجام شد ولی در این وضعیت محافظتگری تیم هولبوک امکان نداد. حالا هر دو دسته پاس‌های نو انیق انجام میدن. 3 دقیقه اضافه کرده میشود. خیلی با فکرم زیاد هم هست. برصد مبوزی رو بیشتر دیدیم ولی بود پاوزه ها در این رقابت. شرف صالح هفت پس با بختیار قلندارов امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتاب قلندارов و بازیگران هولبوک حالا با مشکلی این وضعیت رو رفع میسازند. مبارزه سلیموف محافظتگری دیگری دسته هولبوک. فردولا لاتوف خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد. ادامه حمله دسته ریگارتاداس ولی این حرکت اخیر نشانده که شاید زیادتی بود برای خوبتر انجام دادن یک حمله دیگر. Alisher Xolmurodov, Dalir Shomurodov, Muxtor Ortiqov, Turaxonov va to'p az maydonchada beron karda shud. Aselbek Temurov پرتابی خیلی بلند با مرکز. سمندر قدیروف مبارزه میبرد و توپ را با شرف صالح بسیار عالی. بیا توجه میکنیم پرتاب با کنار چپ سمندر قدیروف ادامه حمله دسته ریگارتاداس ولی با او امکان نمیدهد. الیشر خولمورودوف برای ادامه دادن حمله و ضربه جریمه‌ای. ضربه جریمه‌ای برای بازیگران تیم ریگارتاداس. الله سعید اکبری شرف صالح از پای افتانید. خب به توجه میکنیم با این وضعیت استانداردی شاید این آخرین امکانیت باشد در پایان نیمه اولی رقابت. حالا دیوار دفاعی میسازن فوتبالبازان تیم هولبوک. خب بیاید میبینیم کی ضربه چگونه اجرا میشود و چگونه مبارزه ادامه میکند. دوید اتسم در نزد توپ چهار بازیگر ریگارتاداس در داخل جریمه‌گاه. محسن محافظتگری مرکزی کاپیتان دسته بختیار قلندارов. خب یا توجه میکنیم ضربه اجرا میشود. ضربه اجرا میشود و دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. صدای که دوباره از فرجام نیمه اولی رقابت درک میدهد. دوستان عزیز 0-0 قسمی اولی بازی بین دستای ریگارتاداس و هولبوک به انجام میرسد. ما و شما را قسم دومی رقابت انتظار است. بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی وخوری. با ما باشید. باز مخلوق میام
دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی بازی بین دسته‌های ریگارتاداس و هولبوک. بازی دوری 19 چمپیوناتی مملکت بین دسته‌های لیگ اولی است که حالا در ورزشگاه تالکو آرینای ترسونزاده جریان دارد. حساب بعد از نیمه اول 0-0 گشوده نشده است و می‌بینیم که دسته ها با چه نتیجه نویل میشوند در قسم دومی بازی. از مرکز میدان فوتبالبازان دسته ریگارتاداس بازی را شروع کردند و طوری در قسم اول دیده بودیم بنا بر سبب آسیب برداشته سید مختار عظیمов با میدان نظیم بابوجانов آمد. این هم در پایان نیمه اول بود و یک تلفات خیلی هم سخت برای تیم ریگارتاداس است. آسیب گرفته سید مختار عظیمov. خب در قسم دوم حالا هیچ تغییراتی در هیئت دسته ها به نظر نمی رسد و بیا توجه میکنیم به هیئت دسته ها. حالا امکانیت برای تیم ریگارتاداس بود اما به نتیجه. با تو فوتبالبازان دسته ریگارتاداس. خب گفتیم که هیئت دسته رو برای شما حالا معرفی میکنیم. بیا توجه میکنیم به هیئت دسته هولبوک. سر اول گویکو پراسپر دروازه‌بان این دسته می باشد. دالیر شامورادов. خب علیشر خولمورادов یک ضربه از مسافه دور ولی به نتیجه. علیشر سلیمов و بعدا بهرمان عظیمов محافظتگران دسته هولبوک هستند. محافظتگران سعید اکبری، یونس اسمتالویف، مختار ارتیخов، عمرجان شریفov، حملهگران شوکت یاتم و خیرالدین تورخانov هستند. سرمربی دسته جلالالدین مجیدov. هیئت دسته ریگارتاداس دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده، محافظتگران این دسته بختیار قلندرов، عبدالله شریفov، اسیلبек تیمورov، شرف صالحov. در مرکز فریدون давлатов، давид атсam، نظیم بابوجانov، شهزاد محمدیев، شهرت المراد و در خط حمله سمندر قادیرov. سرمربی دسته علیشر توختاев است. داور بازی امروز رستم نورماتov از شهر دوشنبه. حالا با تو فوتبالبازان دسته ریگارتاداس و ضربه فریدون давлатов. این ضربه هم بلندتر از دروازه دسته هولبوک از میدان بیرون می شود. بختیار قلندرов حالا توپ را از اوت بازی می‌دارد. بختیار قلندرов کاپیتان دسته ریگارتاداس. پاسی بسیار خوب. ادامه حمله تیم ریگارتاداس. شرف صالحов و اینجا حمله بازیگران تیم ریگارتاداس به نتیجه انجام می شود. حالا توسط کناری چپ زیادتر حمله های فوتبالبازان تیم ریگارتاداس انجام شده است. давид атсam حالا با اون نظیم بابوجانov کمک میکند. عبدالله شریفov
Давид Атсам, Бубучонов. Давид Атсам. идомаи ҳамлаи дастаи Ригард аст. Пас ба Шараф Солеҳов ва чӣ ишора мешавад? ҳоло ишора мешавад ки Солеҳов дар ҳолати офсайд қарор гирифта истодааст. پنج دقیقه از قسمی دومین بازی سپری می شود. باز هم تلاش های فوتبالبازان دسته ریگارد هدست زیاد است. باز یک حمله نوبتی دیگر محمدیف. Рустам Нурматов ҳоло ҷониби Фаридун Давлатов меравад. Андаки осеб гирифтааст. Нимуфизатгари дастаи Ригард аст. бозингарони Ригард аст бояд эҳтиёткор ҳам бошанд, чунки дар пеш бисёр бозӣ муҳим аст. мусобиқаи хеле ва хеле муҳим. аллакай як талафот баъд аз бозии имрӯза ба қайд гирифта шуд. Саид Мухторазимов ки акнун дар миёнаи майдон барои Ригард аст хеле ва хеле душвор мешавад дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё. ва бояд осеб накунанд то сарчави ин мусобиқа, то умид мусобиқа, чунки мебинем ки Ригард аст назар ба дигар дастаҳои футболи кишварамон ҳайъаташ комилтар аст. бозигарони хеле зиёд дорад дар захира. хато кардааст Самандар Қотилов дар муқобили футболбози дастаи Ҳулбук. бозингари рақами 18 ин Алишер Салимов аст, вале аз ҷои худ бармехезад. бозиро идома хоҳад дод. Алишер Салимов. бозӣ дастаи хуҷанд ва ҳосилот ҳам навакак шурӯъ шуд. ин рақобат ҳам дар доираи бозии даври 19 сурат гирифта истодааст. Давид Атсам партоби бисёр хуб ба канори майдон. Фаридун Давлатов ҳоло партоби хеле баланди ӯ ба ҷаримагоҳ. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Нозим Бобоҷонов, Шӯҳрат Элмуродов, Шараф Солеҳов, Нозим Бобоҷонов. офсайд нест. партоби навбатӣ ва инҷо ишора мешавад ки офсайд. даъво мекунад дарвозабони дастаи Ҳулбук бо довар. Алишер Салимов боз ҳам осеб гирифтааст. хоб биёд мебинем офсайд буд ё на. буд офсайд. офсайд буд, вале довар дертар. хулосаи худро баровард.
Регартадас дар даври оянда бояд бо ҳосилот бозӣ кунад, вале Регартадас ки дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё ширкат мекунад, ин бозӣ мавқуф гузошта мешавад. Ҳулбук дар даври оянда бо Вахш рақобат мекунад. Ба эҳтимолияти зиёд ин бозӣ 24 октябр баргузор шавад. Гибеку Праспер партоби дақиқ буд. Ё шояд хато шуд, вале ба ҳар сурат дақиқ буд. Рост ба пои футболбози дастаи Ҳулбук рафт. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони тими Регартадас, аммо бенатиҷа ва акнун футболбозони дастаи Регартадас бозингарони Ҳулбук натавонистанд. Акнун бозингарони Регартадас ҳоло дар ҳамла ҳастанд ва ин чӣ гуна амал кард нофаҳмим. Ёни бозингарон хеле зиёд дар хати ҳамла ба хатоҳо роҳ медиҳанд футболбозони Регартадас. Албатта дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё ҳарифон ин чизро намебахшанд. чунин лаҳзаҳо албатта на ҳама фурсатҳо бо гол анҷом мешавад, вале ба ҳар сурат дақиқият фикр мекунам бисёр муҳим аст, ҳам барои дастаи Регартадас, ҳам барои дастаи ҳосилот. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Ҳулбук. партоб ба ҷои мегирад Регартадас, вале Асилбек Тимуров ин вазъиятро рафт кард. акнун боз ба қафо бармегарданд футболбозони тими Ҳулбук. Асилбек Тимуров, Абдулло Шарифов. барса дар қисми дуввум футболбозони Ҳулбук ҳоло ба тарзи дигар бозӣ карда истоданд. гоҳ-гоҳ ба ҳамлаҳо ҳам мераванд. пас ба Хайриддин Турахонов. вале Абдулло Шарифов тӯбро гирифт. акнун бозингарони Регартадас метавонанд оҳиста-оҳиста ба аксул ҳамла раванд. Шурат Элмуродов ва имконияти хуби идома додани ҳамла вуҷуд дошт, аммо муваффақ нашуданд. Умар Шарипов, Юнус Исматуллоев. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Регартадас. Хайриддин Турахонов, капитани дастаи Ҳулбук. як партоби хеле баланд, имконият ҳаст. Юнус Исматуллоев, зарба аз масофаи дур ва Шаҳобиддин Маҳмудзодам дарвозабони дастаи Регартадас тӯбро дошта мегирад. Бахтиёр Қаландаров, пас дақиқ набуд ва акнун дар ҳайати дастаи Регартадас се футболбоз ҳоло ба майдон меояд.
خب اینک با جای شرف صالحов بازیگر رقم 7 حالا دلیر امام نظرов وارد می شود. خب با جای شهرت المرادov شیروانی آبادچیف تحت رقم 88 با میدان وارد می گردد و با جای سمندر قدیرov با میدان کواد و فریمپونگ وارد می شود. سه تغییرات در ایت دسته ریگارتاد است. حالا بازیگران اساسی ریگارتاد است با میدان برگشتند. امام نظرов، مابادچویف و کواد و فریمپونگ. مابادچویف طوری گفتیم در دو بازی تیم ملی کشورمون مقابل جزیره های مالدیو 3 گل زد. 1 گل در تاجیکستان، 2 گل در جزیره های مالدیو. و البته شماره گل های شیروانی آبادچیف با 11 تا رسید در تیم ملی. 9 گل دیگر لازم است که او رکورد منوچهر جلیلوف را نو کند. بوده بازی ویران می شود مقابل فریدون دولتов. با مختار ортиқов حالا کارت زرد نشان میدهد داور. دسته های هولبوک و ریگارتاداس در мавсими امسال یک بازی انجام داده بودند. این رقابت در دوره هشتمی چمپیونات مملکت صورت گرفته بود 11 مای و ریگارتاداس در سفر بر هولبوک غلبه به دست آورده بود با حساب 3-0. توجه میکنیم با این پرش دفاعگری دسته ریگارتاداس. алишер салимов، шehzod мамадиев در مرکز میدان. باز هم پاسی دقیق نبود از جانب فولوز رقم 47 دسته ریگارتاداس و محمدیف بازیگری دسته هولبوک را از پای افتانید. اینجا داور میتوانست کارت زرد نشان دهد و فولوز ریگارتاداس برای این عمل کردش. خب بیاید توجه میکنیم دوستان عزیز که حمله چگونه صورت میگیرد. ادامه حمله فولوبازانی دسته ریگارتاداس. فرصت هست برای بازیگران تیم میزبان. حالا ضربه کنجی برای تیم ریگارتاداس است. پرتاب خیلی بلند و با این پرتاب کسی رسیدن نتوانست. حالا چند لحظه پیشتر با میدان آمدند فولوبازانی خط حمله مابادچویف و کواد و فریمپونگ. تا حال معلوم نیست که آنها حالا میتوانند کمک کنند با دسته ریگارتاداس در خط حمله یا نه.
Бахтиёр Қаландаров. Далер Имомназаров. Давид Атсам. Партоваш ба ҳар сурат дақиқ набуд, вале футболчии дастаи Хулбук ҳам натавонист тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳояш баргардонад. Фаридун Давлатов. Давид Атсам. Квадо Фримпонг. Паси хатои ҳамлагари дастаи Регар Таданс. Абдулло Шарипов ва Асилбек Тимуров ба умеди ҳамдигар шуданд дар ҳамин вазъият. Бахтиёр Қаландаров. Муҳаммадиев. Юнус Исматуллоев тӯбро аз даст дод. Имомназаров. ҳаракатҳои Имомназаров, партоби хеле баланд ва инҷо ин вазъиятро бартараф мекунад. Далер Шомуродов ва хавфу хатарро бартараф карда тавонист ин муҳофизатгари дастаи Хулбук. Зарбаи кунҷи зуд барои бозингарони Регар Таданс. Абдулло Шарифов. ва босам зарбаи ҷаримавӣ. Мабачаев эътироз мекунад ки шояд корти зард нишон диҳад довар ба футболисти дастаи Хулбук. биёед мебинем. аз пироҳани ӯ доштааст. Ортиқов қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, имконияти бисёр хуб. خب بیا توجه میکنیم با این وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان رگار تداس در بازی امروز چند همین گونه امکانیت داشتن صاحبان میدان، ولی از اون خوب استفاده برده نتوانستن. بیاید این دفعه توجه میکنیم. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Хулбук ва имконияти бисёр хуб буд, аммо аз ин фурсат истифода бурда натавонистанд. бубинед, Мамбачев метавонист зарбаро ба тарзи дигар анҷом диҳад. маркази майдонро нимуҳофизатгари тими Регар Таданс Давид Атсам бисёр хуб назора мекунад, вале боз дар паҳлӯи ӯ як нафари дигар бозингари бо таҷриба намерасад. Саид Мухтор Азимов буд, осеб гирифт. Акнун дар ҷоми даъвати конференсияи футболистҳо чӣ мешавад маълум нест. Ба ҳар сурат дар курсии эҳтиётии
Фирӯз Бобиев аст, аммо бо омадани Алишер Тухтаев ин бозингар умуман мавқеашро аз даст дод дар ҳайати асосӣ. ва ҳоло Фирӯз Бобиев албатта агар мураббӣ барои мураббӣ муҳим бошад ки ҳолати ҳамаи бозингаронро бубинад, бояд ба Фирӯз Бобиев ҳам имконият диҳад дар бозии имрӯза ки худро нишон диҳад, то дар ҷоми даъват раваду албатта ҳар чӣ шудаш мумкин футбол аст. Дар маркази майдон ман футболбоз пайдо нашавад дар ҳайати дастаи Регартадаст. Маҳмадиев қоидаи бозиро вайрон мекунад. Корти зард ба футболбози рақами 47 дастаи Регартадаст. Алишер Холмуродов ва ин ҳамлаи дастаи Ҳулбук бенатиҷа ба анҷом расид. Бахтиёр Қаландаров Маҳамадиев партоби ӯ, вале футболбозони хатти дифои дастаи Ҳулбук ин лаҳзаро бисёр хуб пай бурдан, аз ҷумла Далер Шомуродов. Имомназаров ту боло дар майдон аст. Нозим Бобоҷонов, Бахтиёр Қаландаров. Ҳоло Озодбек Панҷиев омодагӣ мегирад ва фикр мекунам ин охирин бозингаре ки дар ҳайати дастаи Регартадаст иваз мешавад. Панҷумин бозингар хоҳад буд. Маҳмадиев, Абдулло Шарифов, пас анҷом мешавад. Идомаи ҳамлаи дастаи Регартадаст. Мабадшоев, партоби хеле баланд, фурсат барои бозингарони Регартадаст, аммо аз ин имконият хуб истифода бурда натавонистанд. Бахтиёр Қаландаров, ирсоли ту ба канори рости майдон, боз як фурсати дигар барои тими Регартадаст. хеле фишорҳои зиёд, аммо бенатиҷа. Асилбек Тимуров, Қаландаров, Бобоҷонов. ҳамлаҳои бозингарони Регартадаст ҳоло инак чанд дақиқа мешавад боз зиёдтар гардид. Абдулло Шарифов, Маҳмадиев, Фаридун Давлатов, зарбаи сахти ӯ. Як бозингари дастаи Ҳулбук ҳоло андаке осеб ҳам гирифт ва тӯбро аз майдон берун мекунанд футболбозони тими Регартадаст. Садои хуштаги довар баланд шуд. Ӯ ба кӯмаки табибон ниёз дорад. Алишер Холмуродов аст. зарба хеле сахт буд аз ҷониби Фаридун Давлатов. خب با جای فریدون لطف بازیگر رقم 11 با میدان فولوزه رقم 20 آزادبک پنجیف اومد. خب بازیگر رقم 4 دسته هولبوک سعید اکبری عوض می شود و با جای او سالمان افغانوف با میدان وارد می گردد. اولین تغییرات در حیات دسته هولبوک در دقیقه 74 بازی.
корти зард ба Мамбатшоев нишон дода мешавад барои даъвояш. خب بازی ادامه میکنند. حالت علیشیر خولمرادوف خوب است. ادامه حمله ریگارتاداس. یک ضربه دیگر و بکو پراسپر ضربه شیرزاد محمدیف رو داشته میگیرد. давид атсам حرکت میکند و پیش فلوزه رقم 6 دسته ریگارتاداس. асилбек тимуров, шерзод муҳаммадиев. туб аз майдон берун шуд. нофаҳмӣ меёни бозингарон. далер имомназаров. 3 нафар аст. ба куҷо равон аст имомназаров дар бозии тими миллии футболи кишварамон дар муқобили Малдив дар сафар. имомназаров зуд иваз карда шуда буд. вақтиёр қаландаров. партоби хеле хуб. имконият барои ригартадас ва зарбаи кунҷӣ. нозим бобоҷонов даъво мекунад боловар. намедонам сабабаш чӣ бошад. умар шарипов мубориза бурдааст ва бозингарони тими ригартадас даъво мекунанд ки ту ба дасти ӯ расид. зарбаи кунҷӣ ва гуфтем далер имомназаров дар бозии муқобили ҷазираи Малдив танҳо дар як қисми бозӣ ҳунарнамоӣ кард ва баъдан ҷои ӯро Табриз Исломов гирифт. хеле партоби баланд. خب зарбаи кунҷии шашум будааст барои тими ригартадас дар бозии имрӯзам. бенатиҷа ин ҳамла поён ёфт. фишори бозингарони ригартадас хеле ва хеле зиёд мешавад. абдулло шарифов.
аксул ҳамлаи тими Ҳулбук Шавкати Отам. Бобоҷонов. Имом Назаров. Фримпонг. Имом Назаров. Давид Атсам. боз ҳам фурсат барои бозингарони Регартадас. Партоби хеле баланд. Носим Бобоҷонов. Фримпонг мубориза бурд, вале ба тӯб расида натавонист. خب دقیقه 80 پشت سر شد. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مونده است. پرتاب خیلی بلند از کنجی میدان. هفتمین ضربه کنجی. بازیگران هولبوک همیشه در خط محافظه هنرنمایی کرده ایستادند. عبدالله شریفов. بختیار قلندرов. نسیم باباجانов. партоби Нозим ба сурохаи ноаниқ шояд гумон кард ки Шерзод Муҳаммадиев дар ҷои худ меистад. барои Ҳулбук нигоҳ доштани ҳисоби мусовӣ ин басандагӣ ҳам мекунад. аслан фикр мекунам оло дастаи Панчер ҳам интизори натиҷаи ҳамин бозӣ ҳам ҳаст, чунки онҳо ҳоло қариб ки шонси аз лигаи олӣ рафтанро аз даст надоданд. 7 имтиёз доранд. гап сари он меравад ки ҳоло баъзе хабарҳо ҳам ҳаст, дӯстони азиз, ки баъзе хабарҳо ҳам малакаи миёни коршиносони футбол пайдо шудааст, ки гӯё дар мавсими оянда дар чемпионати Тоҷикистон шояд шумораи дастаҳоро зиёд мекунанд. яъне агар 12 даста бошад 14 даста. ҳамин гуна хабарҳо албатта ҳаст, вале дақиқу расман инро пас аз анҷоми мавсим гуфта метавонем. вақте ҷаласаи кумитаи иҷроии Федератсияи футболи кишвар баргузор мешавад ва онҷо баъдан ба албатта хулоса меоянд ва баъдан боз таҳлилу баррасӣ мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони Регартадас ва ҳоло фурсат ҳаст барои соҳибони майдон. аз канори рост Нозим Бобоҷонов ва тавре мебинем ин ҳамла бенатиҷа ба анҷом расид. барсад зарбаи кунҷӣ ҳаст. хеле зиёд зарбаҳои кунҷӣ ба даст овардан футболсони тими Регартадас. бозигузорӣ мешавад. Давид Атсам. Муҳаммадиев як партоби ба ҷаримагоҳ, вале мувофиқ набуд барои он бозингароне ки дар дохили ҷаримагоҳ қарор доштанд. Асилбек Теймуров тӯбро аз майдон зада берун кард. барсурат агар мо мавсими имсоларо назар кунем, аксари баъзе дастаҳо ҳоло ки дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд майдони хонагии худро надоранд. аксари дастаҳо ва шояд бошад майдонҳо аммо омода нест. махсусан дастаи Ҳулбук, Панчер, Исхата, тимҳое ки клуби маркази варзиш артиш, тимҳое ки майдони худро надоранд. майдони ҳосилот ҳам баъд аз қариб чанд дарс пештар иҷоза дода шуда буд барои бозиҳо. аслан дар лигаи олӣ бояд дастаҳои бозӣ кунанд ки дорои тамоми шароитҳои хуби футболӣ ҳам ҳастанд. бояд ҳамин гуна бошад. акнун бояд он системаи кӯҳна ки
дастаҳо майдон надоранд, уман шароитҳои дигар надоранд, иҷоза дода мешавад ба Лигаи Олӣ. ҳоло як фурсат барои дастаи Ҳулбук. Шавкати Ҳутам буд зарба зад. ва инҷо зарбаи кунҷӣ, нахустин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони Ҳулбук. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо Бахтиёр Қаландаров зарба зад, аммо ба тӯб нарасид ва ба футболбози дастаи Ҳулбук расид. зарбаи кунҷии футболбозони тими Ҳулбук. خب توجه میکنیم که اولین وضعیتی خفناک برای فوتبالبازان دسته Ҳулбук، یعنی ضربه کنجی با چه انجام می‌یابد. پرتاب خیلی بلند و شهاب‌الدین محمودزاده توپ را داشته گرفت. پس به نوزیم بابوجانов. سرعت میگیرد نوزیم. давид атсам. Панҷиев. партоби хеле баланд ба канори майдон. Муҳаммадиев. Озодбек Панҷиев. давид атсам. Имомназаров. Панҷиев. далее Абдулло Шарифов. Озодбек Панҷиев. тӯбро нигоҳ медорад. партоба ки инҷо касе набудааст. бозингарони тими Регартадаст. идомаи ҳамлаи Регартадаст. Шерзод Муҳаммадиев. Имомназаров. ва инҷо дасти футболбози дастаи Ҳулбук ба бадан часпида буд. Баҳроман Азимов. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба партоби Имомназаров. бале инҷо фикр мекунам амали бо даст бозӣ кардани тӯб нест. ҳоло зарбаи кунҷи навбатӣ. Шерзод Муҳаммадиев. партоби Муҳаммадиев ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ. 10 то шуд агар хато накунам зарбаҳои кунҷии футболбозони Регартадаст дар бозии имрӯза. 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Муҳаммадиев. ин вазъият ҳам бартараф мешавад. давид атсам. Абдулло Шарифов. Асилбек Тимуров. Имомназаров. Озодбек Панҷиев. идомаи ҳамлаи бозингарони Регартадаст. Абдулло Шарифов. пас ба канори майдон. идомаи ҳамлаи тими Регартадаст. партобро мунтазирем ва довар ишора мекунад ки инҷо тӯб аз майдон берун шудааст. ба назарам беҳтарин фурсат буд барои тими Регартадаст. Маҳбатшоев буд ки хеле суръати баланд гирифт. шояд дертар пасро анҷом дод. давид атсам.
Qalandarov. حالا داور چند دقیقه اضافه میکند با پایان این بازی معلوم نیست. در قسم اول 3 دقیقه اضافه کرده بود. از چند ثانیه میبینیم پس خطا و مقابل قلندرов هم قاعده بازی ویران شده است. چند دقیقه؟ 8 دقیقه. اوه 8 دقیقه اضافه کرده می شود. خیلی وقت زیاد. تیمورов، امامنظرов дарвозабон ва пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф кард. ҳоло боз як фурсати дигар барои тими Регартадас. довар чӣ ишора мекунад? офсайд? дар кадом ҳолат офсайд? офсайд ё бетаваҷҷӯҳ мекунем чӣ амал кард буд? инҷо ҳамла ба футболбози дастаи Регартадас буд. офсайд дар кадом ҳолат буд? قاعده ویران کنی بود به نظرم از این پیشتر. شاید این رو به نوبت گرفت داور. حالا فوزن دستای هولبوک با حمله میروند. اگر بازیگران هولبوک بازی رو مساوی کنند این یک نتیجه خوب برای این دسته است. حالا تغییرات می شود در دسته هولبوک. دومین تغییر در بازی امروزه با جای بازیگر رقم 88 شوکتی حاتم حمله‌گر با میدان فوتبال رقم 17 Зайнулло Мирзо Абдуллоев ворид мешавад. خب دوستان عزیز، در دور آینده طور اشاره کردیم دسته هولبوک با وحش بازی میکند. 24 اکتبر بازی Регартадас موقوف گذاشته میشود که با حاصلات برگزار میشد. بعدا هولبوک در دور 21 با حاصلات بازی میکند. یک فرصت دیگر از دست رفت و پاسون در دور 22 با دسته روشن، یعنی در دور آخر. 3 دور دیگر رومان باقی مونده است. Регартадас بازی هایش با گفتیم دور 20 حاصلات، در دور 21 با پنچر و در دور آخر آنها با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت میکنند. ادامه حمله بازیگران Регартадас. پس به کنار وقتی قلندرов. حالا ارسالی توپ از جانب قلندرов. همیشه تلاش دارند فوتبالبازان Регартадас، همیشه در حمله هستند، اما امکانیت نیست که دروازه دسته هولبوک رو رخ نکنند. پرتاب عبدالله شریف به نتیجه. ادامه حمله دسته هولبوک اکنون عکس الحمله اونها، ولی پس چندان دقیق نبود.
Имомназаров. ва инҷо ҳамлаи дастаи ҳулбукам бенатиҷа поён меёбад. дақиқаи 95-уми рақобат, 3 дақиқаи дигар вақт ҳаст. خب حالا میبینیم که دقیقه اخیر فوتبالبازان ریگارتالاس با چه انجام میدهند. وقت خیلی کم باقی مانده است. امامنظرов پرتاب نوبتی بازیگران هولبوک این وضعیت را رفع کردند. یونس اسمت‌اللهیف ولی توپ زود گرفته می شود از جانب امامنظرов. پس که وقت و فریمپونگ خطا ولی باز هم توپ در اختیار بازیگران ریگارتالاس. ارسال توپ به کناری راست. پرتاب به جریمه‌گاه. озодбек панҷиев зарбаш хафнок буд вале ба футболбози дастаи ҳулбук расид. боз ҳам озодбек панҷиев ин дафъа партоб хато аст. зиёда аз 1 дақиқаи дигар то анҷоми ин рақобат боқӣ мондааст. Асилбек Тимуров Мамадиев Асилбек Тимуров ва тӯбро дошта мегиранд бозигарони тими ҳулбук, махсусан дарвозабон Гбеку Праспер. дӯстони азиз, Ригартадаст мавқеашро дар зинаи панҷум нигоҳ медорад бо 27 имтиёз. агар ин бозӣ мусовӣ анҷом ёбад, вале агар Исхата пагоҳ дар муқобили Панчер ғалаба кунад, Исхата Ригартадастро мегузарад. Бахчи бо тими Равшан бозӣ дорад. Хуҷанд ки ҳоло бозиаш ҷараён дорад бо тими Ҳосилот. агар ин даста ҳам ғалаба кунад, метавонад бо Ригартадаст баробар шавад шумораи имтиёзҳояш. ҳоло бозингар иваз мешавад дар айти дастаи ҳулбук. ин барои кашол додани вақт аст. бозингари рақами 11 Хайриддин Турахонов тарки майдон мекунад ва ба ҷои футболбози рақами 71 муҳофизатгар Алишо Худойқулов ворид мешавад. ҳашт дақиқа иловакардаи довар поён ёфт ва садои иштаки довар аз фарҷоми ин бозӣ дарак медиҳад. бозӣ бо натиҷаи 0-0 ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, ва як нофаҳмӣ миёни футболбозон аст ва Ригартадаст натавонист бар тими ҳулбук ғалаба ба даст оварад. акнун бозии ояндаи Ригартадаст дар доираи ҷоми даъвати конференсияи футболи Осиё аст. Ба Ригартадаст мо барор мехоҳем ва бовар дорем ки шарафи футболи кишварро хубтару беҳтар муаррифӣ карда метавонад. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. аз Талко Арена Бобо Холмурозода ва ҷамъи ҳамкоронам будем ки ин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем. сеҳатманду пирӯз бошед.